Ata mignonnet penons et tro ar bet ur blijaduret kavout ar c'hanoc'h ar mintinman evit ur bourmenadenn neve. Mat ar jeutelo. On a mat kenant, trugaredit goulona. Ah, c'est unique coste roison, mais kentor eget mont et kresker, on ne se dit babet. Dijolai trovard droyou roison, et vel landvezon, bezid ar rajou, perroas Castelbourg. Sais-tu, et fin an abaden evo kinnig edor un neuliad neve anvet var arzou breiz, evit kompren gwellor istor marzou breiz justamant. Ar zunazeu évolué dahugen vla bagat saouzon sevignek. C'est-tu évite causer al 2 ans d'arvoudement et me spedet daouezel deux ar bagad evel juste. Kregi a reon an abaden e Castelbourg, remant justu o vondat kavout fanchi gwen. Prestor, sais-tu bali breiz? Deux dondat kavout fanchi gwen amant an ur preti leti anvet ar milin gant ar fazik e madur. Penons man kont fanchik. Matre. Bon ar amad. Ya. Neus e penons e rued pod meneare betegamant e Castelbourg lardin. Bon, da genta tout on a faire 40. Ah ya. Ya, gred an aodegez gant ar vaouez a zo da veon va groek. C'est oa da vil strewer, da vil seitek. Hag a oa o chom amañ. Era ouzun. Ah ya, sais-tu, Ya. sais-tu. Neus ene kebereziez kuitad meneare. Boa ket, kuiten moi dija, men Ya. are puguron bet de Paris au chom et da vilonek. Ah ya. Matre, irio e modo labourad amañ, bar spesor d'empregerez emout. Ar stal zo e anno PLG, neuze ur mirler logistique, l'air ma vez pourvezet produit yar kusted a kempen pepcorn brochal. Enfin, ni vindom ni o kentor breiz a kornok brochal. A petra e da vicher dite, en empregereze. A bep seurt zo prienti, gremenou, resevoud produit pe neuze bep avare ar lerrian et tachenman. Ya. A neuze pas e echu an devez labour e ad kavez da vrek komzet eus outi Ya. dija, hag a zo deus ar Burundi Ya zenie. dres, ya. Penon a Reter peus kejet Afrika. e virionne, me bujin an istorioù 40. Se oa en daouvil c'hwezek, Ya? gren moa an aodegez pedet vant bet a zoken me oa penaos test euret ur mignon din, oa studier en Brest, a ni oa amezeien en Brest, hag en euret, me gred an aodegez ganti, me oa ket kroget an istor justu. Ya matri. Petra on a vezez neuze irio deus ar vrose, peseur doar e broe. Ya, bedoun, dimei ed oan e raouzun hag e Burundi, Ah, ya. an elis Kinindo, neuze Regina Pacis, hag Rouanez ar peur. Ha neuze hag petra an avezon, tamm a tamm, ya, meus gred an aodegez, hag e velon bern traoù gant bern liambou ar c'hellan per gant breiz. Peseur doar e broe. Ur vro da skouer a zo troet varzu a labour-douar kalz, Ya. c'hoaz, hag setu, dar emprejou ar familh zo a bouez, ta voudegezhou a seurt se. Ya. Peseur yez a gomzer eno. A Kirundi, a Kirundi, K-I-R-U-N-D-I, ar yez nemeti komzet e Burundi, var bouez ar galek gant ULI dizo. Ya. Desket peus un tammik? Ya, gerya ouzo, a ma c'hoaro, ar peur. Amad? Petra al? Tom, yen, a chouch, e kanyen, nous ket. Evit bep seurt. Traoui goubian. Don a ratam atam. Irio peus daou vugel da stega e peseur yez a gomzez deo. Me pa vezan va unan a pa zonjan en re, zan e brezoneg a vechou ganto. Ya? Me a yez ar familh ar galek, pugure on yez boutin dei a dime. Setu... Setu o deus an diou peter zevenadur dija Ya, eno. ya, hag levon a liez, me
O vezan eus ket c'hoaz deus un entendiezek bars ker saozoun, marteze ben bloaz. Aha, Bon, mo se reomp vid poen. evit poen, matri. Ja. A-ro kenderel gant ar goz fonchik emañ o vont da ziskouzit un diel deus ar bloavez daouvil naou. Prestout? Ja. Allez, salon. Gwelet out bet fanchik o kanag an gimol druband, pe seurt invorenou deus eus ar marese. Bep seurt zo, Ya, un vorennoù ker hag ya. historioù souezus hag drestol ur c'hoant an oa da rannañ startijen gant an dud hag setu a lakad da on iez hag on sonerez da vevan gleizag a zioù. Santout a reer memestra ur fulor e varz ar zonerez. Fulore de war? Dans le songe, on est très gant a yonkiz ie hag re startijen d'ar stomerien war c'hoant, c'est Ya. me songe. D'ar Ya. poent oa eta oa kreñ war. Ya. Neuze on oa a neuze ze zo koz. Ja. Gant petra war c'hawenet? A rock'n'roll, a rap, a funk, hag a c'hoant meskan, kemeskan, tout se, a sanmez. A viskoa ebet ar zonerez a bouez en da vue? Ya, va fammi va zud o veze chiloet sonerez ben be, mareoù souezus a vechou, hag Da la hag rene? hag eo bet broudet a bred a war, on bet broudet da grouilli, da zibab on arz a da grouilli, quoi. Gredo peus zonerez assemblé si? A sanbez ket. Non, Me garfe quand a diskant gant ar c'hoar, mais Ni deus ket amzer non, marteze. neus ket neus ket kalz. Amad. Me peseurt plas neus ar zonerez irio en da vue? Ya, erio eo a bouez din krouiñ evit kuit da zodi Ah ya? Mat? hag monet ar empred gant an dud hag ben kinnig esterel bepred ar pez vo bet strivet a labouret assemblez, quoi. Ur strolat teus ie? Ya. Peseurt strolat neuze? Et on ose au sable du temps, on est son air sur la war, mais lié sa war, bep sur stylou, mais parce qu'on saigne, on a piano, guitare, mais aux entendez-nous, Ya. à gare en air, au cana et bouchou, Matri. engalek, ya. Peler o peus tro da zeni? Et alors, mon crégi gantine, Ah ya. ya, tant m'attendre déjà, il y a rien trop dès que tourne vraiment, mais quasi peur lipet, son aide on eus arvech et noctambule. Noctambule, zo anternoz raouzoun morpa Ya. a neuze on oa nonzvez goslet d'an arzou, l'er ma oa inscrivant a dre ar sort vez etenet
ja. ur stremen an dud, hag Matre. tremenet da ziwezan, c'est kanet daoudon. Mais des moments non tostad, marteze potro da zeni. Ya. Gwechak. Ya. Komze des votu chantik deus ar pez a skrivez fanchik, mais vraiment e kasar ar c'hanout bete guitrek e fin an abaden. E vo dispose d'or a ran kenta deus an euliad an vet var ar zou breiz, hag ennan e komzer deus ar restel a oa bet savet evit difen breiz da vare ar gren amzer ini guitrek en o zouez, bet e oa ron an irien mirdi eno. E triverkant seitek a triugen e oa bet digoret mirdi kastel Guitrek. Pemplaz a raok e oa bet klase monument historel a renevezet gant un diskrip da Viollet-le-Duc. Adrug a rez d'ar mirdi e oa bet dalhet ken brao a kastel betegerio. E giz e mirdioù an amzerze e kaver a bep seurt en da stumat. Pechou arkeologel, istor lehel a garzou kaer. Mirdi eo a goundiom istor Guitrek eus ar grenamzer betegerio. Grenamzer eo brudet Guitrek evit produit lienou kanap. Mahadorien ar ger a gas aneo dre Europa. En Nans, Espagne, e Flandres, e Brozaus, a beteg ar bet nevez. Pinvidigez a vahadorien en amzerze a vez gwelet e kaerie. Var an daolenman, be livet en dro da 1000 pevar an deg a pevar hugen, eo mahadorien eus Guitrek a veler a beptu da groaz. Ar geminalman, eus fin a c'hwezek kanvet, a oa da c'houblad mahadorien binvidik eus kreizker Guitrek. Kent a mirer ar mirdi levraoueg eo bet Arthur de la Borderie. Genidik eus Guitrek en doa skrivet ur pez leor var istor breiz. En nontekvet kantvet e teus skrivanierien a livourien e leiz da veaji e breiz. Dor ar vro eo Guitrek evit mer a ini. Livar e an gichou a vro hag an natur. Un noa bromantel a gaver ini en da stumat livet ga yant d'argent eus brolean. Lavaret tu chantik e skrivez fanchik. Peseur doar e skridou neuze. A oene don gant a bep seurt stilou, modernor a klasselor, kentor komzou plen. Ja. Ya. Gant klotenou pe klotenou hag penonstan purvuian e o klotenou a zeu din me emsperet gerioù resis, musik bennak Ja. hag pe gwechoual e o skeudennou davad gistaolennou a faot din rei esterel Ja. hag pe gwir non ket barrek vit tresan neuze skrivan hag e klaskan diskrivan hag ober gant an ijin giz matou. Barzoniez neuze? Ya, a c'hell bean, skridou. Skridou, dan dud da lar. Andraze a rez evidout pe evit laka dans la real d'Alen. E pen kentañ oa ur gwirchikour, ya, vid nous on ket, par oan yaouang, ne ket deus pep tra, hag e oa ur gwirchikour, hag goudeze vid pinvidika d'ariez, oa a bouez evidon, a bremañ evit rana, ya murmui, bon, red e bean 10 me ive, vid galet skrivan, hag nun ket kaz 10 met, gant a bugale. Matre, mais da la rede e ravad dit skrivañ riwande c'hoaz? Ya, vez just, ne rana, vid rana e meus bet kiniget testenouzo barza liam, gwechouzo mbepedet ie da zibunan va zestennou, quoi. Ja. Len a rez barzoniez ie? Ya, vez just, ya, bep seurt. Bep seurt iezou, enfin, pe gant o zroidigechou pe brezoneg ie, ya valo da gavant, bep seurt, me meus va armelik vel se, gant ierioù barzoniez epken. Peseur varzet a blij dit da skouer? Ur bern, Neruda, Rilke, Bernest Tanguy,
Bern. Bern disarvel. Perdiolière, neuzoken. Dastaga ez eus Mariou e l'ermateus ezon da skriva. Mariou P2 ar bloaz, P2 an deiz, Vraiment, pervuant et pas vezan disan. Eo e sort. De Ronnoz, Ya. hag ketor. Matri. Et ben gant plijadur e chilaouim un desten ur vech bennak gant dit, trugar edit fanchik evit ar penad koz hag ken ur vechal. Ja, kenavo. Vraiment, a rogat kavout telo gant bagad saouzant sevignek e kinnig an dor mondavele d'an ti a zo just e kichen ini ar bagad justamant la grande frinière en non eg vraz, setu ket la waden ron an irien. O c'hobar un ennu douar e ma Nathan Crouzet. Deg vaso e labour da genpen attendre la grande frinière, savet e barras. Ez eleo eus kuz un mera tiez Breizh. Krouet e oa bet da gevridi egesman anter kan vlaso da zelher gad an doare ou koz da zevel tiez. Anne-Christine Perrot zo implijadez e tiez Breizh. Stumio a blij kenan d'an en attendement la grande frinière pe kichinik e bet savet, hag a boe ya wankiz eo boemet gant ar sevel tiez e douar, ken e bet war ar studi architecturiez. Kalzen deus desket war ar bern avat drezan e unan. Ar barras e zadobar anean douar, gouyennou, kolo, foen, land pe brug, a dour. Evit an endu evez lake korsaou deus pen. Ar baraz a vez laket war ur solen, voger vein izel, anter 50 cm da vianan, da varezi ar baraz diouzret an dourioù glaou, pe dour o pignat eus al leur. Pa vez ser ar baraz e reler tro rapez zo are gant bal blein, evit ma vez fe son ar voger. Ir e helbeha sevel tiez e barras avat. Pa vez savet en anterkant pe pevarug an centimet e ranker gortos evich e ser a raok sevel luella. Ouspen ne vez ket kenez labourat an douar er goan. Ur vech ser a voger avat e o solut kenan. Ar vogerman a zo e baras ive, ar voger vein a zo dindan hag ar baras a zo war c'hore. Duet ebet gant ar moget. Ar vogerman a zo deus ar seitek vet kant vet, met ar baras e bro roaont zo bet in blijet dreistol en naontek vet kant vet. Goude an eil brezel bet e oa bet disprizet an doarement da sevel tiez. Kuzet an douar din an un nid du raz, pe goas ar c'hoaz din an betons. Ken ne veze ket gweze ken delc'her e ratre an tiez e barras. Gouskoude e o mad vid an endro. Made evit an endro, mad d'ar stoum ouz kresk an temperadurioù, in ar tiez termek krin, delc'her a ra an tom der, a rei an e an endro an e bedou. Ar feur glebor ne chanj ket kalz e di a barz an ti, ne rel ket behan distrujet gant an tan, zero lastez, douar eus al ler, an eus ket da gaz eus lec'hal, ne vez ket transformet gant an industriez, zero carbone, pe dost. Deg loaso era Nathan Crouzet chantierou en e atan. Tud a bepseurt a zeu de gaout da zeski. Deskardenman sounerien eus kreizen eus tumma, pe studierien eus kolioù architectoriez. Nathan blij dehan digaz a jonj ez eus un drederen eus an dud war an douar o chom e tiez douar da lavaret eo ouz pen 2 viliard da dud. Asetume saouzon sevignek tal kichen roazon, pugur evo lide d'ar zun a zeu daoui gambla bagad saouzon sevignek, hag assemblez gant nivel koze al deus an darvout brazman, yann vari brus. Penons man kon... Mon arban, après. Madantrao, setu tezo talabarder e bagad saouzon sevignek. Sais-tu? Displek din, tam, vid an dun ne ouzon kemat bet ar bagadou petrae ti ur bagad lokal vel mavel lavaret. Ah bah, non, local a zo un ti form koz hag a zo prestet gant an tiker. Et l'air m'avait plustret gant ar bagad, a ie treus kaset d'ar e yaouank penaos oari kon penaos setu tu ma duriou agal. Sais-tu? Hag l'air buezek braz eamant bantrao a c'hoarvez amant. Sais-tu, bah, amant en oalet, l'air m'avait riboulet un tormik a vechou, goude a rankourioù, pe goude bean plustret hag bean strivet. Setu ur bagad ne ket just ur strolat sonerez ez eo
Brassorvitze, Urbur famille et Gurionne. Il y a la vate, il y a puis tremenarium, Calzamzer et Trezom, vid Plustri, à Neuzé, à Tau et au Guelor, Goudézé, Ronan, Tomic, Amzer plus juste. Agabo Pegul, c'est mot d'Océanie à moi et Bagat Sauzon. Mais oui, Dauville Nau avec Kenta, mais oui, Dauville Ruezek Davat quoi. Ag Bagat Sauzon Sévignac, Azo vraiment et l'IVU est là Bagado et Renta Rumat. Abo et Pegul. Ça va donc et Dauville Triwer. C'est après la bourre et Chom et Penuela, je vais le sais. Sais-tu, ouais. Et ce qui est Calzamzer et Vitober Trawal Varler quoi. Il y aurait des Striva et Vit Chom, figure à l'IV à Zo Elkenon et Ag Petra et logo Arbagad, un tomic Suezus et logo Bagat Sauzon. ouais, Pimor et O. Yeah. Ouais, figure ouais, un Tom Césus, figure pas Waret Deom Dibab Penos leur logo. Yeah. On se dit Babette à Louenze, figure et wa Bekrouet à Benkenta à Arbagad et non Tiferm tête cause Penos Pedro à Gazo ouais, président d'Arbagad. Ouais. Agara Kikmor juste avant. Sais-tu. Ouais. Si tu Pedro Mazeluzon. Dédicace. Un tomic spécial et Roas Bagat Sauzon, figure en envisagé Bédard Bagadou, Vilbea Buez Potret de Kentor. À Mont et Sauzon et au René d'Arbagad, on a repart. Il y a Gand Magali, ouais. À Dinme ou en Iniguela. Toi, à Pédou son RS. Ag Chanchara, un Drabenag, vidou, t'avais fait repart, puis tomber bête. Non, on est sur Shkedin, on est change quête, on est change Nitra. Nemet dans le songe, Evi Ganti, et dans le songe, meilleur astartigène, cassette Ganti. Puis Ordonara, de son RS Classel, Sais-tu. il de doiré d'arrêt dans le trao, Gazo Bravo d'Avel et 2 semaines. Il y a à résister, quoi. Ja, sais-tu, d'Awe Béa, récisse. À nos peu skegret qu'en sriva des Kentar, Bagadou et sombré, garblement, Pugur, mort au vent da Groui, Grouilligez Neve, juste avant. Sais-tu, Narvez Neve Flamme, à Gavo, Kiniget, d'Arpemp à Vismezeven, vraiment. Ja. À nous un drag à une tombe d'Issavel arpès à Garéon pevel Bagadou Yeah. figure avait mesquette un tomic son RS Braise gant quand est Wenu Galek. Sais-tu, à juste avoir Ronan Irène Zobed au volet hors Bustradec, c'est une osée récréation. Je perds un peu, alors je perds et puis tant mieux. J'écoute ces gens-là mourir, et ça y est, enfin je respire. Une larme, 2 larmes, 3 larmes et bim, et je m'abîme dans les abîmes. Ça y est, je me sens à ma place. La vie est triste et dégueulasse. J'aime quand ça fait mal et quand ça sait. J'aime quand le blues s'accroche à mes veines. J'aime quand ça fait mal et quand ça sait. J'aime quand le blues s'accroche à mes veines.
de ne plus avoir de cœur, non plus peur de ne plus avoir peur. Au haut du bout de moi, allez venez sortez les gars. C'est certain vous aimez la pluie, ne restez pas papa sous vos abris. Écoutez donc chanter Bruxelles, c'est la plus triste, c'est la plus belle. J'aime, 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 j'aime quand ça fait mal et quand ça saigne. J'aime, 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 j'aime quand le blues s'accroche à mes veines. J'aime, 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 j'aime quand ça fait mal et quand ça saigne. J'aime, 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 j'aime quand le blues s'accroche à mes veines. C'est-tu ar gouedigezement a vo dalc'het d'ar bem a vizeven e sozon sevignek. Yann varien tammik souezus e vo ar gouedigezement a pedet o peus son erienal eget ar bagad. Ya setu ur strolad hag a zo anvet Monsieur G associé. Ya. Hag a zo mignonet deomp a ba wepel. On eus divizet krouien drabenak ganto. C'est-tu petra evel doare son erez chanson française, vegret de zon Setu, tamm? ouais, chanson française d'avat. Gant ya gant penos pojou lem un tamm, Yeah. farsus a vechou. Ya gant ya tamm dirortoz eo sevel un drabenak e gise. Puis ar pal e oa chanch un tammik deus ar pez avek kiniget gant bagadou boaz, ne ket traoù rut. Ya setu rede dam son a vechou penos dispereni un tammik a son erez breiz, a penos kinig un drabenak disainvel. Hag meska son ez breiz gant quand a wenou gal, neke en nat quoi. Ne ket an at, a dermzo jar vech kenta vegret. Bah dans le son, gred e bet urvech gant Alain Souchon dans le son, je gant bagad l'ambiwe. Mais ouais, évite un harvest à Bez, non. A nor ket an armé, fri force penos. Non, non, ok. Hag e Monsieur G associé bezo Nicolas Pichevin, hag a zo taboulinaire er bagad hag ar strolas. Sais-tu, son herbar sié, sais-tu, à Liam, à gazo, etre un dao, à gred e bet dija un ton assemblès goudé maré à Renfina. Un ton a gawabe filmet un ur clip a gazo farsus a volar. Istitlet e brezonek, Ya. evit n'avait fait comprendre gant an ol. Sais-tu, ne waket ar vechkenta et on eus gret un dra assemblès. A penaos o peus gret evit labourad evit ar gouedigese neuze ur bern plus radegou, veke ijinet a vechou pesar kementad a labour a zo vit seurt traoù. Ouais, kalz a labour a zo d'ober, c'est zo koz on eus ket meret per ser blamant et penaos e ken skrivadek sambriac. A neuze bep bloa e red deom penaos chom assemblès et pas de un dibensis un abed. A bez evit plustri. A neuze ar gwener noz, ar sadorn hag ar zul quoi. Pugur nor ket tud a vicher. Donc ket. Hag petra penaos a bevar seurt krouedigez velze a
change pennaben en trao, pugur neket ur gens rivadek, mais ruiz o gwisket memestra moden gonel, mais gant fent memestra, pugur bezo quand awenou vel vani fraise hag a zo un tamm farsus. Ouais. Ar pez hag a chanchier et au vitor ar roncourt et au nemet deg minuten hag amañ et au norvez a kart. A neuze, ya hag ie an tournou a zo disavel kenan deus ar pez a vegret gant son erez breiz et neuze, ouais, kalz a la bourse de beurre. Yeah. Ouais. A deus sagan e bet l'oreigné d'an trao, deus sagan ve faire au Tansalp et... Ya ar pal eo chanch en tammik a skeudenn un tamm fiv, enfin 10 fiv ar bagad. Yeah. A neuze rede pinoz o kupi un tamm al leuren au beurre, ya fivadenou, un tamm dir hortoz, quoi. C'est ur chaud, mais Ya, davat, ouais. Si tu aimes gav neuze d'ar bem avizeven et sauf zone sévignek et pesseur sal, yon vari? Et carré sévigné. C'est tu. Ah, vraiment, vos chilaouet son rien du, puis une BPD ar zun a zeu, et vite des ablois. Ar bagad evel juste. Et c'est parti, le texte c'est oh oh. Setu goude be lakaet ar goz var grouidigez neve bagad saouzon sevinek hag a vo dalc'het d'ar bem avizeven. Et mon moment vraiment da gomz deus ar c'hwec'h avizeven assemblez gant Léa auto. Penaos mankon Léa? Ya mon ara, matre? Matre. Perak te peus du bavet de kasar kondon amant et krisker saouzon? Pegur evo l'idée de deablar bagad amant, Ya. da c'hwer a vize even, parc Bourchevreuil, l'air mémant, vraiment. Ya, hag setu ur sapre devez a vo, kregi a ra an trao a bred a war da vazonj? Ya bevo traouigou et fin mintinvez e pad ar marat, pegur e zeus ur marat bep sadorn mintin. Ya. A var l'air evo kendalc'hed an trao, plasen an ilis, gant bagadou mignonnet, Argentré Duplessis, Dol, bagad Felguer, a c'helc'h iwe, c'helc'h saouzon sevignek, les perrières, Ya. hag bagadik, skolaj, med iwe trao evit penaos Thomas an dut, jainer. Jaine ur sapre strolad ur fanfar ben ar fin. Hein. Ya a trio an rad iwe. Ya. A var l'air neuze em gav amant da c'hwereur, Ya, evit un apéro concert. setu. Hag evo kaset an dut adal plasen an ilis, betegamañ. Dibunadek gant ar bagadou a gal evit krege ganti davat amant parc. Setu neuze fez nos braz, hein, da eizer Setu, et parc Bourchevreuil. Perak e bet dibabe da l'erman? peguer amant eve lidet lid an an gant ar ger, ger saouzon sevignek. Ya. Neuze un arouez eo evit lida on deablad yanni. Setu digoust evo iwe. Setu digous, puis on eus ket lare c'hoaz, mais ur bern strolajou a vo Ya, a neke farz pio. non. Bevo ur strola deus ar vro, trio forge. Ya. Par l'air evo ampoai a son erien du hag iwe fleuve. Mar plij a tout d'andre et digoust. Setu. Hag evit dansal e vo ur planchot hag a vo staliet e kreiz ar park. Setu, evit dansal eve just. Medive evo couplajou etre ar stroladou braz. Couplad da square. Kola geno, Setu a daou bod kawank. lea bezo tud ninke 2-3 barz ur fest-noz, penaos 10 achat an dut se. E ben, dija, drema vo digoust an trao hag evo lid an an amant, ne vo tud eus ar ger amant, tud saouzon sevignek,
Mais sais-tu, galerie de dansal iwe var Neket redi gouz dansal. var fleuve eb dansal dans Souengounel. C'est-tu merci Brasil Léa. C'est-tu emgav amon et sauzon sévinek d'ar bem a vizeven, a d'ar rouer a vizeven, evit feznoz, hag evit lida evel juste da ugemla bagad sauzon sévinek. De des près de Christé, vraiment Léa, c'est une osée à ta chef. Ata begolipus irio erim hamed vargil en amzer gant un ozen a zo blaz ar vugalea geni. Ne blij ket tre d'ar e yaouan, met mez azur e kavo tangi un diskoul me vid lakadne da jarj menos ar betarabes. Ata chef penaos an trao. Dreiz, taganez. Madawachie, matrez okin. Gouzout arez penaos gant ar betarabes, ar e yaouan o devez invoren o fall, a kouskoude e un aozen gwalva devez ar yechet, un enep oxider kri eo. Ya, mais neket an arguzen da lakadam du da janchali, ya. Petre da arguzen dite. Ar blaz. Ar blaz, bravo. Te gav dit des mots devant da gedrech e yaouan gant an rahe? Nan, me kentor gant ur burger saurus gret barger hag ouspenze VG. Ar burger an arguzen veur. Petra zo en da burger VG. Avid a steak VG zo betaraves, oignon zer, garam masala, thé mogedet, fao ru, paprika fumet, protéine soja, hag evel just bara burger, hag e barz vo laket die spinach, fromage de zmenechouare, a béarnaise. Béarnaise an re blij dit. Ah ya, ar stragon a blij din. Bon, kroget e vo gant ar steak VG. Rasklet e vo ar betaraves da genta, ma zo studi d'ober. Just. A laket meus an te mogedet da c'hlerchia e barzan dour. Ah, matre. Laket ar protéine bar pod. A laket an te va c'hore. Setu. Setu. Daou gortoz 50 minuten. A sel te atangi. Prest ar protéine soja. Ah, douret en dro, barzan te. Vraiment petra voget ganto. Laket da dralia barz ar ben vegman a blij kalz din. Setu ma devo. Ma devo gisse? Extra. Ar fao ru. E barz an mamp e barz ar pilon. Ah, bazar pilon. Ya. Ja. Setu. Hag pila d'aran. A dit da flastra peptra. Un tamm garam masala vo laket e barz. Ja, ba. Gram a peus c'hoant. Setu. Paprika mogedet. Azigas o c'hoaz ur blaz ouz pen. Bon, c'est... Betarabes, ru. A bremañ e vo ret stum an daou steak. Ok. Rannet vo e daou an toazman. Pez machet. Smachet. Mera gant ul O loa. selta, me kredit fe kik Me ya. ur vez. Pegget amzer, Tanguy. Ter minuten a tregont segonden. Tregont pem a tregont segonden. Resiz a war. A beptu. Rant eus oberye. Oh, waouh. Fromage menechou a rei. Oh, lipous kenan. Dispar. Laket vo ar bara burger barz ar boelon gant amant. A ben diou vunuten e vo tu. Stumar burger. Setu. Bravo. Ne heuil an erl. A gwez vefes kavout ur bugel an arfe an drama. Gav ket din nan. Nan. A kouskoude zo betaravez e bars. Ya, me force penonz ne jo mo kekin. Ya, ne jo mo keken.
Var ar zoubreiz eo anno an euliad neve a gini gom dior hirio e c'hwer ran sevenet gant Gérard Ruginet. Ur veaj a dreuz an amzer e, var mar zoubreiz, var an tachen beveni etre breiz a rou an telez brochal. Koulzad an orinou eo titl a randgenta, en neizvet a naouvet kantvet e mamp da var e karlveur a nevenoe. Marziou Breiz, a ziskwez ar pezoa e pad ar grenamzar, a loden dou ar gouz a zisparti e Breiz deus rou an telez brochal. A dalek be men e Mikel bete gouren ez Gwenran o tremen drevroioù Felger, Guitrek, Castelbrian, Clisson, hag on niver braz a lec'hioù alken staget ouz an eveleb en vorennou. Rak darvoudou e leiz a blantas var l'eur en Marziou Breiz, hag a verkas Easter Breiz en ur dressa ul linen be van wirion, hag a zo ed a get hiwande, pe dost, pe da viana hag a zo ed da ve ur gleiz en gouz merket ga poanioù didi fas. Var narzou zo broioù, ma kaver per liesa, ken verz e leiz birwil hag bero hag gise e vez savet ben ar fit en arzou maltouterez. Ninke arzou brezel, ma kerit, mais arzou maltouterez. Goude diskar an impalaeri ez roman e voe saet harzou neve. A c'hoazhou a war gwir dispartiou etre ar poblo. Douar o ehon e penpel a lec'hioù anezet, ma voe gret tamm a tamm eskemo, dar emprejou a kemeskou sevenadurioù eno. Evel se teuaz ar marziou da vea on takad etre, o lec'h tremen etre douarou ar franket hag ar vretonet. En amzer ar vero vingidi e teuaz varvel ar mars anvet frank a brezon. Goudeze e teuaz amzer ar mars karolingat, a zeuaz da vea on ars milourel, treset evit gwarezi impalaeri az ar franket evel ma oa begret evit ar marziou al, mars Spagne, etre ar gristeniez hag an islam, mars Italia, peini Austria. À cette époque-là, c'était pas le royaume de France, c'était l'empire de Charlemagne. Et l'empire de Charlemagne, il se n'allait de Heus-la-Chapelle jusqu'aux marches des Pyrénées, et puis la Lombardie. Et comme il n'avait jamais un seul Charlemagne, eh ben, il voulait prendre une bande de terre qui nous appartenait à nous les Bertons, hein, et qui a conquis. Ça s'appelait le pays des marches de Bretagne. Et quand Charlemagne il s'en est retourné chez lui pour lever sa coiffe, tu sais, à Heus-la-Chapelle, eh ben, il avait laissé quelques soldats par là, mais nous les Bertons les abarateurs. Et puis pour mettre de l'ordre, eh ben, il a envoyé son neveu, Roland, qu'il avait nommé préfet des marches de Bretagne. Et il est venu pour nous barater par là, et ça capot marchait. Il était sur des roches et nous, on était de là que on l'attendait sur d'autres roches. Il y avait 100 mètres entre les deux roches. Et pour faire le malin devant ses commis, il s'est mis dans la tête avec son joie de sauter d'une roche à l'autre. 100 mètres, t'imagines un peu. Alors les gars, ben, ils étaient benés, ils disent s'il y arrive, on a un sacré patron là. Donc la première fois, il a sauté en l'honneur du bon Dieu. Et quand tu sautes en l'honneur du bon Dieu, t'es sûr d'arriver de la queue, ça marche tout le temps. Donc il arrivait de notre queue. Mais nous, forcément, quand on a vu qu'il était là, ben, on l'a coursé pour le baiser. Et il a tourné le joie et il a ressauté une deuxième fois pour retrouver ses commis de la queue en l'honneur de la Bonne Vierge. Ben, la Bonne Vierge, c'est la mère du petit, tu sais, elle tient dans ses bras dans toutes les églises. Là, c'est cas pareil, ça marche tout le temps. T'arrives de la queue. Mais comme Paris qui n'avait jamais un seul bousinard, là, parce que t'es un bousinard, le Roland, il a ressauté une troisième fois en l'honneur de sa bonne femme. Quand le joie, il a entendu ça, il dit, bah, la bonne femme, je n'ai rien à faire de la bonne femme. Il a sauté, mais il manquait un mètre. Mais pas le mètre du départ, le mètre de la fin. Si bien quand il manque un mètre devant le joie,
Et bien avec la longueur du joie, ça fait 2,99 m. Et il a deux cœurs royeux et il est curvé dans le fond avec le joie. C'est comme ça que Roland a fini. Il n'a jamais le temps d'aller à Roncevaux. Ça y a été écrit pour faire plaisir dans les manuels d'histoire des Français. Mais c'est pas vrai. Il est curvé là. Cœur nobi au son joie dans le fond. Peur hawa e kornbro ar marzioù da var e loiz an deol, an in va deud var lec'heda at Karl Veur. En amzer se e teuas varvel drem nevenoe, anvet da gannat impalaer ar franket. Digori a reaz an ent da hanne diges roan teles Breizh. Ou doit komprenet bemeustra ar franket et eux davez a diestre sujet ar vreton et davat a gwelloc'h e oa bet ganto kaout ur gwarnour Breizhat eget Brezeli a viskoaz. Ne vije ket deus emgant ballon, ma ne vije ket bet un dra a bouez marement e la varfem kentor geopolitikerez. Betek bremañ e oa chomet neveno e feal da Loïs an devot. Goude ma oa marvet Loïs an devot e eiskant da ugent, ne oa ketre me meustra gant an impaler neve. Hag dont arias Charles Armoil, da daga Breizh en dro, tro ar gwilen, an emgant a oa bet dont daou ar nugen a vizdu eis kant pemp a da ugent. Hag en diskaramzer ne oa ket mare da Vrezelia. Setu ne oa ket klok lu a franket, ne oan ket nevirus a boaz, troa derien dreistol. A vretonet a oa maregerien dreistol. Maregerien skan a prim, teurel a rent goafou ou soudarded frank, a klasket de doa sachaneo geuniou. Setu stanked soudarded frank e geuniou redon, padou da reas an emgant daou devezh hag an eil devezh ez a skuit Charles Armoil a trer e oa nevenoe diwar an draze. Diwar-se oa chomet beo koun nevenoe a drugerez da historiourian a deux deo da veza vid ar vreton et emskiant eus zo broadelez tad ar vro. Amañ emañ war l'er la bataille, chomet e oa koun al lerc'hman a rumadou da rumadou gant tud ar vro. Gant trer nevenoe e ballon ne oa ket echu tampedam ar brezel etre ar vretonet hag ar franket. A klask a reas nevenoe gounit ar marzou. Et de oa nevenoe entual da harzou Breizh a vremañ da Vrezeli beteg ar mañ. Met ners emled ar vretonet ar a gaout da impalairiez ar franket. Ar garolingidi a zavas neuhe gwir vougerioù difen, marzioù emgan, marzioù ar brezel. Ur ekipeal hag eilran war ar Breizh a vo kinnig edoc'h ar zunazeu, hag ar zunazeu ive e vo gwellbraz an mamm eus komprenet Il y a l'idée de vo davegan bloaz bagad saozon sevignek amañ e kresker saozon sevignek gant ur pez melfez noz hag ouz a rez petra goulvena? Petra. Digoust e vo. Digoust, met ma fel d'or chikour a skoazel ar bagad e c'hellit d'ober un donezon val rolerien bagad sesson pikom. A kloze de vo an abadenn gant bagad saozon sevignek evel just beden rolet ar bla paset e festival etreketik an oriam. Ken ar zunouton, pokout trouz? Ken amo!